Ito yung bikin na kanina seri sa Rahutso Ningo. Baru minta na sarapan na final level. Na mataka binikuha. Nambuki level kaya mata tim ini nakasala Kamerun. Matchman sa Maka. Bertemu cumain na turun na benua batikin na para presiden di nama Minsta. Turun na match manager. Negara dulu bisa berkehilangan nasional itu. Dan ditunggu ini na final. Puni produk. Kata busuk dan itu dah 2026. Bibina cukup kurang naik tentang gas luas kurang rokokui berarti kira radio bawa lewat nabi tokoh nasional terpilih Yusna dulu suplemen dan tuh itu betul dan langat digunakan dan lain-lain. Ulu natal natural na marama kani na korkor kan dawo na sama ibiti lebu na gunin nakabaka wese ibiti kina wese buru-buru tolululut sa natural ni Banua kurang rokok na marama presiden di Mista Malulinda Tambuya. Sekali menerima tugas IKW orang menolak Tribunal Nasional. Suara ka pergi
Ramali Sara. Ramali Wigunda na turang benua, turang ada itu ketabu, turang na tertolonggas ini susu ketabu, turang kali ini susu ketabu, turang na tinaga warna bulu benua bisa sekali naga bisa cikitale. Ketujuh na marama Kristini. Marama minsta hantu peruka juga tebe. Nakakali, teman-teman baka susaw. Teman-teman baka susaw. Ina kalau kita kan murus nasri tujuan nanti merunya murna dapat sungai alam nirara menasuri roni dobi. Kalau orang kita mengaku itu tenang dari hijau naik bersama kami kira. Inilah bersama kami kita juga tidur akan pergi dari sini ya. Turunan Bandaro naman dari Semosa. Nonton doon yan, tarungi referee.
Nakasalaka Rosa Sena. Nakasalaka Rosa Sena. Solusinya ketemu dengan mata tim yang kasih kemarin. Orang yang kecil mata. Sudah betul bertanda tim yang keseratan orang juga mereka lagi. Tamanat sila lang menitin di gawin negara. Masih bercanda pakai di timur. Sena ke sena. Cerita dari kita di Nakasalaka baru silakan lagi. Solusinya ini ketongi ya karena ini yang bikin lebu. Orang banget sebelum makan ini yang kasar. Kami coba lewat Poly Products. Untuk itu kami cukup Southern Rail. Itu kami kerja berdua. Kami Rex Poly Products Southern Rail. Yang lakukan kampanye Divine Vision Group bisa puasa pertama karena global na Divine Vision Group untuk itu pun official media sponsor kalau nakangkay date ko na kay sana Divine Vision Group atau sobot ko na sponsor tayo mo ko na live stream kaya nabitamba bakit sa kanya na Southern Day Divine Vision Group USA nabito ko na kagabra din simula ko na Tisa Insurance ito sponsor talaga na kagabra din ito dito ko na willing siya na kagabra Donnie ni Jim dito na sponsor na Tisa
29. Teman-teman betul betul nakasilakan. Rambukule beras senga. Nakasule keras senga. Barutan semakin mata. Turno bagus. Jurus kenalaga, kono tim nakasilakan. Sembarang juga kaya tim dulu. Ball boy. Polo kerkere.
naka keve Polo, kira polo. Wala polo roba. La polo sa lei Rosarai tuba tale sinagua. Da kuni vale. Dalli tani tumba tani dalli tani na polo. Suruba. Kuni bagataran napin mata-mata antara sa Village 2 Wangalema Binaka. Four boys, Wangalema Binaka. Dari botol bertolak kini keseleta, warga itu kira lagi.
Lagu-lagu Jenarto kaya tim ni nakasilaka. Ono. Ono nakasilaka. Sana nagpili. Nagpili Rosa Sana. Bawanya wala Cina bumang gomiri. Nakasilaka Rosa. Terima mati nang kita turang kin merama ono Terima mati na ngito. ono na Ka tim final na level. Oni sila punta. sila kay na tim Tahu na celebrate. Sudah 36. Kaya naman ako. Oni tim ni nabukili mo siya sa tim ni nakasilaka. Ako yun yung nakachika ng full product. Oni tim nakasilaka. Saka tim nabukili mo. May bibawa na dito. Kami namin nakatsingon na fully products. And ano to, sports na tangan na fully products katapos na dito na magigoro ng Rosun Gono. Kami nakatsingon na ito na Banua. Na turang rokotoy, turang atatang kasi duwas-wasi. Weekend na nalin Banua. Arawat ko na sarawat ko na dito ni Gua. Undawalan na mga sasaw. Napugala mo yung rawa sa Andino. Wow, awal di maluwa. Napugala mo yung rawa sa Andino. Ito walang kakatsi mo. Lawan Bali. Lawan ini cuma berkenal dari Persidi. Orkon Malsar Maisuba. Jadi kita na katamu dapat dia guna karena ini bagi pencuci kita masih juga.
Kausul Sriwini Bukelebu Serendon itu tuh ini karena tim Bukelebu harus berkata lagi. Karena nama kesehatan sambil terima kasih Bukelebu. Tolong Bukelebu. Luar keselekan. Bukelebu Rusena. Cici gitu final leo ng Poly Products sa Dondon. Watching na gitu ko sa mga kaliwa dito ko din. Extended squad ng Dawra din. Pawaros.
Lucuga lakai, lucuga nakaseleka, lucuga ng bugiliw. Untuk dari sini kasih kerja pas ngawal lemuri. Sedikit luas sama keringat tinurun menambah mati sersara, boleh sersara. Sana orang itu guna kena sonina profes, tetapi kena orang itu guna ya bani press di sana mata profes itu kena kena sekitar sini orang itu kena ada tinggi. Soluzione da rototomi vanno mata tieni nella tassella Camerun. Guardando c'è una mata. Turno lagi di wana matitimin na nakasulata tulong na tinuloy na matulog.
Di Cibanakai, di Cibanakai Seleka, turun ke Kelima.
Chico lekas seleka, Gila lekas seleka, Tolu mungkin. Sumai.
Kita banagito turang kina marama nangganga na tim ini nakasalaka pinang Bukilewu na kay Diwa kay Tolu Boys na polo. Boys na polo. Meron kamu be. Dia mereka rolero meron para. Boys polo. Kamu mabe. Gol, ganito kami ba gol? Sar kami ba? Kasen Rotos sumbe. Ada 20 tim ini. Ano ko kambala bucing ko gol lagi laban lagi. Ada 20. Kemudian dengan kami bermain nunggu. Untuk sana dua mata. Dari sana baru main dengan dua mata. Naiknya 5 ring. Lastuta anak-anak timnya sana. Kalau segitu, kalau mengambil arah yang merasa betul menjaga saat kedua kali melihat tertusi dengan nama itu anda serang ini karena kata kalian tak mau berapa. Kalau segitu, kita bisa dengan nama kita selalu menurut arah yang gitu ya. Dan orang ini menjaga juga berbeda kawan dia bu, hidup betul. Dengan ini juga. Lalu surat na pagpalungga sitwasyon na namin sinisigil na rin di bababarut na komisyon na profit na nandang na terjadi kibunan antara tanah tersebut dan kita tahu sudah walaupun musimnya karena sampai ini ada tinggi di produk tersebut kalau sendiri ketika mesin itu ketika best zone ketika best distribution ketika best kelas bisa pesertanya anda keluar produk terbaru sebenarnya kuat betul. Setelah kembali berbisnis di produk, saya baru ini saya sudah bekerja. Saya menza tentang beli bicara masih menza sendiri.
Ito juga na aturan ni benua. Polis namanya Poly Products. Kena kasa nabukunro kena turang balik kay Kandabu, turang na Tabuki. Sa chenon ranguso na turangain Kandabu nyo todo na baga binabinaka. Pwede muna may sara-sara na Southern Rally. Kaya muna ba ilis-lisi ni Kandabu Rugby Union. Tamban nilawan na matanitu na tambanan ni Bula. Labing karabito ko. Peke mo talaga na pariri. Pag kami nakatagit talaga pa kalebo, peke mo na daurbo. Kimi todo ko na zone dito. Nakyan may pagadori raw na sota ni Southern Rally, membaleta chico na skipa. Elson Indonere chico viyaw, pero na turang balik Kandabu, nanggangay Kandabu, na skipa, may pangamata chico kena nomor na numa, na turanga, kamuro may bala chico nigilap. Sabang nenu chico Kandabu, ni nando na timi binaka, ay nabaraw tagi Kandabu, membaleta na skipa, mateningaw na. Awas tagi na juga na bos membeli curang turang balik Kandabu, karena leo ni penuh Kandabu. Mutu bagarau, karena bagarau tagi na yang ogari, menado bana kena bagatangin ni ngende, risa chigo ke, firme chigo mai bakega. Dako ni ba ole takina na kena bagayang gangata kina yango. Musa kila chigo isona eri yado chigo beke muna dorbo. Imini ndo binaka ke na banga yango. Mutu bolea da sakamba da ke kaina ndore kabakamba da tobole menda doba. Mateni ngauna menda na doba ndali to ndege. Kandabu ga. Awoso bagandindi chigo mateni ulako bate chigo mai kina ngauna. Nanong gumbula ilako bate chigo mai na ngauna. Wira turang bale. Dewa doba chuma na ngauna ga. Sekunde kena nugu baka sama. Nda saya doba kana skipa. Kaya ubi nakati mo baka binakati ni kemu, au biya baka yalong ganga tagi kemu. Ndak sama ya doba ga, ngilabu sama ya doba ga,
au sa mai tau da chukuna kana boso waga bina bina katakina nei tobu ni alo nganga ni kai kandabu sa andandana rao chukuna ngila bura sanga da na leo ni bono kandabu kana mai waga dori chukuna ngito matai waga ngila bu mai tau da chukuna dona boso waga nganga takin gemu au waga bina bina karara bachigo na mataka bina kan ngila bu saba de chukuna kana lebu Pinawale Kandabu, Kumdonge Gitubinaka. On behalf of Jitendra Mehta, the owner of Poly Products, and all our staff that are here and the ones back in Suva, we are very proud to sponsor Kandabu. So all the best for the Skipper Cup. Okay? We'll be down to watch. Naka, sa cik sana turun dah bisa lebu, tabuki na dolase, wana korisoso wan turun na pinajer. Cubol talangan na unababa turun ibal sasa, bun turun na pinam kilebu, nambalan gubernua turun na pinakasa. Kena vei tikina rasema, wang vei kani kanda buang balam. May torto nung ko may katwati na vita na ito bisa tong ko'y matanda wati ko na dobi doon na best player doon na most disciplined team sangga ito ko na under 20 bat kinasinya na best player na nandito gito na Southern Rally na tolo naman itolo na singa na batim kalima na tim yung nakasalaka at isay sa team. Kailangan doon na mata may Poly Products ng kay iso yan ay bibor. Total man na nabasa sa mga ginabali yung tangan natin. Most disciplined team na tulo na singa na Southern Rally na timi ni Yahweh Senior. Kita bangsa cuma turun na tiyaw may tinggal masa cuma na dobi na bukun ni timi ni Yahweh Senior. Tapos talaga rusa mo kayo na bakit ito gimibay tayo tali na tina Yahweh. Tapos sa kalman ginagawa. Nah, kaya marami. Decorated nga na team ni under 20. Punta na under 20 na team ni Tawoki. Na may turno to gadori. Kapten ni under 20 si Donay Valis Lesi. Sangal meke. Naka. Tabasa sa Talmanda. Matay. Basta sa Talmanda, ginawalewo, nakatabusi na nandito. Na timi sa Mainganga, na tol na singa, na nandito Southern Rally, timi doon nandito kata-katasara. Dawagin na rally, ang dasarap to nandito, doon libo nga nandito, doon gito binakan, and doon gito nga ni Dange. Ako ang binibinakan, ginawalewo, kaya nga na timi nakasalaka, kung sa Mainganga ati doon.
na bubantol na singa. Narto miti tambah na chini na kaseleka. Kung na may Greg Ratu may Bengar Dande. So ndaga tong ilio ratu patigero na sponsor. Kena sponsor. So may sanugo. Solo ko sanugo. Dabira. Karena sponsor cikin murni, mai. Kami sana ko boy. Set. Smile. 1, 2, 3. Biloy dake. 1, 2, 3. Up. Kailangan na tim ini under 20, tim ini Tabuki may tambah talanga. Doko tamay naman doon bilo. May ka na mo may tambah mati kay nambala. Pambimbing wala machi may tambah kay Chiniba. Betul dari tambah. Okay. Smile. 1, 2, 3. Biloy dake. 1, 2. Up. Bang dua tali. Karena tim ini under 20. May tambah talanga akin ng trophy, may under 20. Sugata. Tuba under 20 dong nga ni bay mata yung tawa. Under 20. Live.
Testing. Na ko klan sa tumbukin tu nangauna ni sawara tuko ne sana kalibaki na yava. Sama indingi taki maralawena na squad ni Kandavu Rugby na ningito na skipper. Under 20. Simoni Rambivi Nakasalaka. Malakai Tavu Ravitaki. Poliasi Nabukelevu. Poliasi M. Manu Bunilangi Yawe. Luke Tulawa Ravitaki. Ismaili Fuata Nadeva. Sireli Nete Ravitaki. Emani Naivanawalu Tavuki. Kolimio Lubu Nakoro Nambukelevu. Numaya Tuboli Nadeva. Tevi Tambale Ono. Savenava Tuki Mbuka Nambukelevu. Mosese Baboro Nakaseleka. Alfereti Tawake Nakaseleka. Chosateki Koroi Rabitaki. Ratulevu Tunindau Tavuki. Wanichese Seu Rabitaki. Mosese Masi Nakaseleka. Pauliasi Koroi Nadeva. Chesoni Ndondro Nadeva. Pauliasi Ndombui Rabitaki. Apakuki Mbanuve Rabitaki. Solomoni Momoivalu Tavuki. Asiborosi Tarkinikini Tavuki. Williame Tanirara Rabitaki. Gabriel Vuki Yawe. Chitoko Chonati Nakaseleka. Setereki Rika Rabitaki. Ratu Samuel Ambani Balu Nadeva. Iliesa Laveta Nambukelevu. Ratu Isei Mbalakoro Tavuki. Thomas Mbilo Nadeva. Asiborosi Kete Nakaseleka. Saula Koroin Boila Tavuki. Koliavi Are Nakaseleka. Niesa Badita Nambukelevu. Ratuchona Banibalu Nadeva. Atumaisa Ratukula Rabitaki. Inoke Bulibo Nadeva. Timothy Nambukelevu. Atunaisa Ratumala Rabitaki. Etuate Vanilamba Nadeva. Pauliasi Banivalu Rabitaki. Seru Tokalau Yawe. Jerry the Cow Tabuki. Josiah Navo Nakaseleka. Inoke Masitoro Nadeva. Tomasi Vuniavawa Ono. Ifereni Bolandau Ono. Seru Matabesi Tabuki. Joshua Balewai Tabuki. Timothy Koroi Nambukelevu. Ureya Koroi Nadeva. Romanuse Tuirambe Nakaseleka. Sokonaya Modi Rabitaki. Matai Tukana Nadeva. Paula Tukana Nadeva. Episeru Rabitaki. Atunai Saratu Tabuki. Sivo Nakaseleka. Jerry the Cow Tabuki. Kaya madalabaso sa level. Ganun dito under 20 extended squad. Or na may kemba tingor, na may tingutog na kemba, ay matusi tisara na mga mingo. Na may kemba Lisea, na vana madao, na karoni madao sa litang musu tikon na wili tini. Murubang sa tingin na tereni. Navali mo ng 20. Dito tayo madalabaso saw. Navali. Di karangan na timini Nakaseleka. Tininggangan ni Kaseleka mertungal mandamay may marong manda na timini extended squad ni Sinia. So nawawatong mandangaba nilay. May bakangan to tininggangan to nabili mga na kadibat niyaga.
So nawara kinakasaleka sa saka direk nga. Right. Tentu pada akin dari balik selesi, wara kinakasaleka. Musa kui. Nakasaleka last call. Kaya kanda vya may wara na nakadiba kini team ni senior na extended squad. Kaya mo dong limay. Kasalawa may nakasalaka? Parang kalibag nga Naka. Nambala! Nabale mo kini kaya na sarsar tigmay na pamuriyati ko na Southern Rally na vida na singa go sa auti. Nabale mo na bito ko tigmay. Kiretik nga ni na tostasong ko nangan rawang ano naman ni bito ko ni. Nabititag na tiba na nito fundraising na chilchig may suba katalaki na ibanua. Kaya ribulian do na tikite sa ribulian sa retin na tikite. Ibito ko tigmay. Nabale mo na Divine Home Group. Nabali mo nang do spot sa taka na nito live stream. May meri kasara binabali mo puasa kurita mana kini do kimi. Indo bito konti may na kina sponsor tayo ko may na nito live stream. Nabali mo kay BT Sports na may kapatagati ko na dito na tulo na singo. Nabali mo by Poly Products na dito sponsor ni Southern Rally. Dito naman na nabasa sa Poly Products, sinabalya mo na dito may dito ko ni Chico. Dito lang kami na kinayaya, sa bunta kitig na, sa bandrom na singa. Uli na nung sawa. Nabalya mo ng balang sa Tinggo, sa nakadabag sarti ko na dito senior squad, extended squad, and a skipa, Ronaldo Rusa Bukawano. Loose head prop. Jerry Wukinabanua Ono. Timothy Soboli. Umikila na neb na nabukelevu sa nambala. Timothy Soboli nabukelevu. Kurvoli Bulabou nabukelevu. Epeli na Tuibau nakaseleka. Michael Fong nakaseleka. Verme Vasu Rabitaki. Tabaso so manda betone na dito loose head prop. Toleono. Tight head prop. Choape Turangamborisi nakaseleka. Chonazani Tuibuya nakaseleka. Ratu Samuela Nangata Tabuki. Ponipate Singatambu nakaseleka. Lepani Kolitangane Nambukelevu. Kami ni Elikoroy Nambukelevu. Wasa sa manda bertona betul tight head prop. Nahuka Josefa Baleloa Rabtaki. Meli Vika Nambukelevu. Anare Marabu nakaseleka. Marika Ritova Tabuki. Kini Williame Naivota nakaseleka. Sitiveni Nailenge Tabuki. Naka, nabasa sa madaberto na huka. Right lock. Karay Raongo Ono.
Koli na Maralevu, Tabuki. Varnava Suka na Kaseleka. Samuela Q na Deva. Iliesa Vanilamba na Kaseleka. Sakeo Morenge na Kaseleka. Inoke Sorobi Rabitaki. Choape Ravula na Bukelevu. Right lock. Susah kere naka wag na chigmerto na doctor selection panel to chiguboli bambibio solo nute itabi chiguna coaching nindrua mai itabi chiguna tula singo bina vale solo nute kina numtimi sai kunandei Ito bini naka left lock Saulan Dronibesi ono Chovilisi Sivo na Kaseleka. Rayane Tengu na Bukelevu na Lemachi. Sunia Bagamode na Kaseleka. Konisi Savalevu na Kaseleka. Amendusa Tabuki. Choseya Vondreu Tabuki. Akei Sarsau na Kaseleka. Blind side, flanker. Maika Mbalatiki, ono. Isimeli Naviko, ono. Lawame Tonge na Kaseleka. Jerry Langilangi Ravitaki. Patemo Nyurua na Kaseleka. Madiu Balekana na Kaseleka. Josea Vunilangi Tabuki. Open side flanker, Paula Kaloniwai Tabuki. Rovuama Rokantina Nambukelevu. Ilaitia Singa Tabuki. Tevita Lule Nakaseleka. Yombe Tokei Nakaseleka. Pamapasa si Nakaseleka. Oyubosochiao Nadeva. Eu acho que manda berteno open side flanker. Number 1, Chone Mulo ono. Mosese Rangingia Tabuki. Jeffrey Nasabuilangi Nakaseleka. Filipe Tindrai Nambukelevu. Sakanasa Lala Nakaseleka. Beveli Nandue Tabuki. Navale Rumkana Nabalu. Kaso sa Talmanda Naka halfback Pasibate Vatea Nadeva. Rubenin Ronro Nadeva. Veremi Ratu Yawe. Alipate Naiboliboli Tabuki. Simeone Bunitambua na Kaseleka. Navale mto na halfback. Waso sa manda berto na halfback. First 5-8. Ilaitia Koroi na Kaseleka. Williame Mateka na Deva. Paula Bumakoto na Bukelevu. Saula Via na Deva. Kolimio Tengu Yawe. Naka first 5-8. Blind side wing. Epineri Tokandondua na Bukelevu. Daniela Sakurai Tabuki. Manasa Roko na Kaseleka. Kusitino Balei na Deva. Naka kindo na blind side wing. Inside center, Chofiliti Kuriawa, Rabitaki. Laisiasa Rokubiao na Kaseleka. Joseva Mbilo Tabuki. Wanibate B Nadeva. Ratuepeli Vermalua Tabuki. Naka na chia. Tabasa sa talamanda berto na inside center. Outside center, Timothy Matiavi Tabuki.
Seramaya Ramboiliku Nakaseleka. Serusi Wanga Nambukilewu. Meli Wainronro Nakaseleka. Outside wing, Chokini Savau Nambukilewu. Peter Wuli Nakaseleka. Isimeli Vanganalau Nadeva Sunuo Naisua Tabuki. Fullback Apisai Sokini Nakaseleka. Williame Matiavi Tabuki. Kameli Tambalili Nambukilevu. Beni Singanisudu Tabuki. Chochi Rabudake Nambukilevu. Takor. Kenapa adjust ngamai? Kenapa lewu? Sanator tinggal nangon binakanggo mo, tuh tinggal nabasani. Bapa ni binakalewu. Kemuni na santing taki, kemuni na sangan tinggi taki, ni kako ni alelai. Dan gitu cuma. Mekenda na santing taki na kemba tiko na singa tu city. Ebunisea. Nanigibar na tatakiani na itosto sa klati gorna na muni zone presidents. Ngibar na sarwa levu, binawa levu ni kananga tachiga na banua. Nangikiretuk nga natural ni taltalangasi. Nawas-was kanda may songa tanan betul songo, nandun gitu nandun na maso. Naka. Akhirnya misalnya nanda masu, kemudian nata baik mami kami minta buta na babne binakan sama ngarawi rawa, singa tolu ni memingkito, binawali buira santing itaki, kami sama sulaka, kemudian nabu kaira non rawa barau, nabu kuni skip kap saat kami mata kemai. Bakal ngata kerto na community, bakal ngata na marama minista, bagi na vera kedara wali sila sinimatin tu, turangan ni bonua, kami bito kun cuna singa dendai, binawali bonon rambulan na dorbo. Yang sanu ta kanina rawa na kanina kimuni baro ro ta gina kelo di masukay kay mamen den daye na muni bgademu bgademu ni kelo ko tamanga kina luben na Jesu Kristo na bgademu ni alo muni na lo tambu na sane mi bata na singan den daye me ka kuasa rangan mondi. Amen. Riches manda mi kandamu. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Kaila. Basar mandar kena sere, binaka, nawalehu. Kalau ngata.
Sebenarnya wicket dengan alin benua. Kaya da Ivales sega no mumbau sinda mundamu. Chukula maindo na BSP card batake na basket. Kaya ni ngawi terangame wana market master Ibulisea.